Naharolgi Akhannaba Thouram tabiramliba marupsingbu taram nokchari. Ngasigi akhoi thouramda pujarakli Naha Shingna Chinjak Kambadagi Oihallakpa Cancer haiba hiramsida Professor G.S. Moirangthem, Director CEO Karkinos Manipur Cancer Care Institute and Research Center ga unaduna wari watai saba. Unaduna wari watai sabiri bi Chaplina Maisnam. Akhannaba maktada Dr. Bu akhoi Thouram asida taramna okchari. Thagatchari mayam khurumjari. Dr. Akhannaba asidi akhoi gi tabiriba mipum khudingmaknasu cancer haibasi karino haiba loinamak khangnaramgani adubu khangdaba kya amasu yaramgani haina khanje makoida knowledge ohaunabagi damakta doctor na cancer haibasi kari laina no masi kamdauna horakpano haibagi matangda doctor na thambi. Akhoi gi body sida cell mayam am lei. Cell singsi normally matom tra matam khalega sijaki gadabne my growth che adubu hariba cancer cell sidi uncontrolled growth haitare se particular part amada adum growth roglaiba akoi whole body ki cell si growth oine haba akoi gi certain age amade lep khidwaini adu hari particular cancer rakadu cell sidi low of growth in daba adum hawga adum growth rogadum leiba growth roga lei panina magi surrounding tissue da suppose sakhaw da kana tawren khalase ma adum growth tawrabina sakhaw thanak taraba tissue atei daloena azarpa magi liver leiba intestine leiba makoi ti blood supply si sak tawre haraga ma matom tana growth tawrokpana ha cancer haibase aduma cancer gi brief definition ne ko ana cancer si makhari yam khare whole body si ki kok ta gi khong phaw da masinga do ki matik yam khare pongai de gi yarokpa akoi gi leukemia blood cancer gumba asira marai ba thibu pongai di yarokpani congenital na bolokpa. For example, say breast cancer harase akoina hereditary oina say grandmother so cancer na haraba mama so cancer na radi hariba particular pimcha do breast cancer na bagi chang so adum wang haijuri bako aduna congenital hai tare horok pa hai tare adu ayam bana di acquire hai bida koina akoi habit akoi gi sari ba thakli ba punamak mayam si dagi oirakpana ayam bani 80% madi koi gi sajat lamchar kamba for example say churup thakpa hairase churup thakpa thakta compare to matamda sirup thakpana masingsi yamna hena lung cancer si nai haijariba whole body sigi 30% di lung cancer na haba lung cancer si amuk 80% di smoker na haba sirup thakpa mi da tawa haba 20% amna non smoker haina sirup thakta ba akoi environment sida redon gas ana malai aduna so lung cancer si thot la haiba malai hairiba adu ayam da akoi gi bad habit akoi gi chaba thakpa suppose khaini umba talab chaba adigi hidak mana umba hidak mana mahi thakchin ba asi mayam sina akoi gi sikki cancer to holli khanaw gi cancer to holli adigi mahi de yoshin kharaga esophagus saidna akoina sak yoliba pasi esophagus ka wai hajriba asida mu cancer si amu thoan ba yai haba adigi sakhaw gi cancer haire genetically linked awasi yawi aduga ayamna akwesi mit yam chaba smoke mit chaba sing da leriba akoi gi sa si hatlaga si kitchen da maikhuna dum continuously sa hi chupa dum tawlaga thamba duna sagi preservative oina pomdi pomhandre adama do hydrocarbon yam yawi hydrocarbon yam yawbanina asai hariba sakhaw cancer thombada sobo part am lowe haijari aduma leikhare asai cancer thonba yaba se akoi acquire haita adigi come down to akoi gi khoirin haita khoirin si akoina macha haiba ma acho haibani tho acho ja koina colon koi colon si da koina haksan da kha leiba makai loina small intestine si loina chupsil laure hairaga asai gi chupsin da poto amang bo oina colon haiba large intestine la kadur na haijari ba koi hawjikti westernization diet haidana sa yam saba maru marang saba thau yam saba yu yam thakpa asi mayam sina colon ke cancer gi oibi incidence yam wangkhale haijari ba hanwaida koi ahalamani matamda mana masing yam chari ngai areng maramakta nga saba matamda di colon ke cancer si incidence yam wangam te haijari ba ar hawjikti akoi gi colon ke cancer si akoi gi on the rise right globally so india ra so maruina north eastern di sa yam saba the red meat yam chaba aduga maru marang yam chaba sma mayam si henjalaktuna colorectal cancer si
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯌꯨꯠ ꯈꯩꯁꯤꯅ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯗꯔ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯀꯤꯂꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯖ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯄꯦꯔꯠ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯈꯩꯅꯤ ꯎꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯔꯥ ꯀꯋꯥ ꯇꯛꯈꯠꯇꯅ ꯆꯥꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯠꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯊꯛꯄ ꯑꯃ खैनी उम्बम खैनी हाइसी टोबेकोनी प्लेन क्वा नतब जदा से टोबेको यावरिबनी असी मयामसी करमाइन तौगे हारगा ओरल केविटी दिगे हौजरकेबको खैनी सी उम्मी मदुना अखोइगी सेंग्रबा अखोइगी ओरल केविटी गी या मनुगी मिकोसा थ्रोट खरबा मिकोसा सिदा माने कांस्टेली उम्मगा लैदुइन उम्मगा लैबिसदा लोकली माने क्वाइ इनरमोस्ट लेयर थ्रोट खरबा मिकोसा ने लैदि असी सि माने नोम नोमगी एकदम इरिटेशन लाकदुनि साथलकदोइनि अरेदि डिस्पेजिया मेटाप्लेजिया कार्सिनोमा कार्सिनोमा कैंसर हाइबनी असी ओहलकदोइने हाइजरिबा अदुगी मथक्ता अखोइगी होय जा अथौबा लेरगसु अखोइगी कांस्टेली अखोइगी लैसिदा थेंगा तंगी कैंसर तौबसु लैबदिको अदुगा जा अथौबसु कनामत लैरोइदबनी अदुम लैरे अदुगा साइगी आइदी खैनी दिसादे साजन दिसाय हाइगुंबा सब मानब कंपनी में साजन कौजबनेबा अचो टोबेकोनेबा आइदी खैनीदी उमदे साजनदी उम्मे हाइगुंबा आइदी कनो सादे आई तलबती चाय हाइगुंबा मखसी ऑल दिस आर रिलेटेड टोबेको रिलेटेड प्रोडक्ट मक्तने है तोरगा रेसे प्रोडक्ट्स ना लोकली सोगली अदि मही योशन की दोइनी योशलकांदा ओसोफेगसन अखोन स्ट्रांग जोन बसी मिकोसा मनुंगसी इरोट अदम इंजोर तोरका दोइनी खर लेगा दि कैंसर जी ओलका दोइनी अदि चाक चाबदा पल्ले खोले असि तथाबाक से पप फुरगा दम संथगिबा खोटके बाद पायामना पल्ले संगो याद्रे का हैरकपा अदि डाउन बिलो सखावदा लाकम मतमदा सोंगासाइगी टोबेको रिलेटेड मही जोशिन खिबा समटाइम अहलमन खरदि डायरेक्ट चारगा जोपसु यावे हबो तौरिसे असिम तौरगा सखावगी कैंसर सिमसो दम थोनबा याय हाइजरिबा असि मयाम सिने अखोइगी टोबेको रिलेटेड लंग्स की दैना हौजे हाइज खरेको लंग्स की दी अखोइनी 80% दी स्मोकर देना हाइज खरे असिनी अदि अदु नतन टोबेको सिना कैंसर द नतन थोलिबसी कार्डियोवास्कुलर हाइतारे अखोइ ई उटोंग सिंगसी खुजिले हारिबा अखोइ नाला पाइप फुलगा इसिंग चेनबा ngamdaba amotpodu maina akoina churup thakpam bidana heleba masi sai hengaga akoigi ethoromaina i utong singsi da khujilakane pai phunbudana phulakaduini ko heart ke so coronary artery haidana heart si so masana koi chi body si mana pam tor koi hingjari ni se mana pam to jarga mai masana pam tor bi i du ma blood supply tor ba coronary arteries da la aga heart si so hingjari ne habako adedi i utong chu akoina churup yam thakpa adegi junk food chaba akoigi fat yam yauba nutrient yam ti yaudaba sindadi hauba asi mayam si charak pasina ngasai gi i utong heart supply to bi i utong adigi body ka supply i utong si khujil haba atherosclerosis haidana i utong si khujil abni ngasai gi heart ki laiba coronary athina supply to major supply portion ama he supply to left fragadi aham bada cs pen tarokani ama tarokani khara i chen walak pade narakani sorum warakani athabak tar kala narakani adagi hutlom da so khara refer pen tarokani aduga mami thangdi karmain taroke hairaga akhoina i utong ji khujil ka no suddenly heart to khudak tak without any warning to left kidoina haijariba adana tobacco na tholisi not only cancer natana heart so na ba ya have heart so effect lay haijariba हौजी डॉक्टर ना मरिक चुमना थंबीख्रे टोबैको प्रोडक्ट सिजनब खैसिना कैंसर लैना खक नहनब खक नतना अखोगी हार्ट की लैना कया अमसु नहलकप याय हाइबगी मतांग थंबीख्रे डॉक्टर अखोगी हगुलकलिब नहासिंगी लाइफस्टाइल से चेंज तौरकपा हाइब तारे हाइदी फ्राइड फूड्स पिज्जा अदगी अखोगी प्रोसेस मीट्स अदगी सुगरी ड्रिंक्स हाइबदी अखोगी स्प्राइट कोका कोला ना चिंगबा कया अमा थकनरी मसी अखोइना जंक फूड हाइना कौनरीबसे करिगिनो हाइब मतमदा मखोइसे यामना अखोगी कैलोरीज याम याउबा फैट याम याउबा चीनी की चांग याम वांगबा अदगी सॉल्ट थुम की चांग याम वांगबा अदुबु मखोइसी चाबा थकपददी अखोगी हकचांग सिना दरकार तारिबा न्यूट्रिएंट्स दी कया कन्ने याउदबा पोचखै ओइबगी दमकता अखोइना जंक फूड हाइना कौनरीबनी डॉक्टर हाइरिबा जंक फूड सिंग असे अखोई हौगलक्लिबा नहारोल सिंग असिना चारकपगी चांग असे अदुकी मतिक हेनगलकली मसिना अखोई कैंसर थोहलकपगी रिस्क असी सुम वांखलए हाइबसे डॉक्टर मसी चुंगदौरिब्रा डॉक्टर की वाखलोंदा करी लेबी मसी मसु थंबियो डॉक्टर होय जंक फूड असी कदाइबु कौगदगे हारदी अखोइगी लैरिबा
खर साखलक पाइगद्रा अदगी ऑनलाइन ऑर्डर तवरनी पैक तवरनी होटल की तवरनी हाउन बायदना मयाम मा हापचिलनी हानेगा अखोई इमा इपाना तौबा फजना बॉयल तौर थोंगद्रा खोतना थाव हंथबा मोरक हंथबा मरु मरांग हंथबा तो अमत नत्रे बाउजी जंक फूड हाइसना ngसाइगी पैक तौबा सिनदि हावनबा थाव याम यावबा साग याम यावबा सागी मसन याम यावबा अदगी फेट की मतम याम यावबा असिम मयामसी मोइसी अखोइगे न्यूट्रियल बॉडी द न्यूट्रिशन याम न्यूट्रिएंट याम यावबा नते हारिबा मखोइसिना कई तहनगे हायरागा अखोइगी हक्सांगसि नोइथोनबा ओबेसिटी लेहनबा अदगी डायबिटिक अमुक लानी हक्सांगसि तंथहलनी अदे लेथर्जिक ओइरानी अदुगा माइगु इवन वाखन फावबा थिंकिंग पावर फावबा अंगांगसिंदा हंथहलनी अदुगी बिहेवियर चेंज अमस मयाम लाकदोइन हायबा अदु ngसाइगी जंक फूड कैंसर थोम राइदि ये थोन बयाय यामना का इंसिडेंट याम वांगबदि नते अदु जंक फूड सिसो कैंसर थोम कागा इंटेस्टाइन अखोइगी खोरिन से जंक फूड चा की इरिटेट तौबे हेले हब इरिटेट तौबे हेले ngसाइगी मिट यावदोइनि जंक फूड तदि हाई फैट लेवल कोलेस्ट्रॉल लेवल यावदोरिबनि अदुना तहलिसि ngसाइगी इंटेस्टाइन की कैंसर मरवेन कोलोन कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर थोन बयाय हब हौजे डॉक्टर नसु थंबिख्रे अखोइगी जंक फूड चाबसिना कैंसर खर मखैदि थोहनबा याय अदुबु यामना वांगबा रिस्क लेबा कैंसर मक्ति नते हाइना थंबिख्रे दो मखा तारकपसि डॉक्टर अखोइना खंजनिंगिबसे कैंसर हाइबा लेना असि अंगांग अहन अदगी नहा खाक्तना लोइनमक नानरिबा ngaktani डॉक्टर अखोइगी हौगलक्लिबा नहासिंगदा यामना कमन ओइना यामना नानाबा कैंसर की मखल असि करम मखल ओइगदौरिबनो अदुगा मदु कमाइना कमदौना नारकपो ओइगदौरिबनो हाइबगी मतंगदसु डॉक्टरना सुगाइना थंबियो हौजिक की अखोइगी नॉर्थ ईस्टर्न हाइतारे इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न से कैंसर हब ऑफ द कंट्री अन खंगदरबने इंडिया की मनुंगदा ख्वाइदे कैंसर नाबा स्टेट हाइतारे नॉर्थ ईस्टर्न से डाटा की मतुंगिना अरुणाचल ख्वाइ वांगना लई मथंगदा मिजोरम लई मणिपुर सो इक्वली थार रैंक द सटली हौजिक हौजिक मणिपुर याम तोले नारिबा कैंसर से ब्रेस्ट कैंसर अमा लैरेको अदिगी लंग कैंसर सिम लैरे कोलोरेक्टल कैंसर है कोलोन इंटेस्टाइन की कोलोरेक्टल कैंसर अदगा नुपीदा अखोइगी सर्वाइकल कैंसर है सर्विक्स हाइबसी अंगांग खाउगी मचिन हाइजरिबा मरवैना ngसाइगी कोलोरेक्टल कैंसर सिनी अखोइना नाहा सिंगदा सो हौजिक हानवैदे अहन वैदे तोरमे हौइति यंगर एज ग्रुप सोंग तोखलैने है मसी पुना मक्सी वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट अखोइगी सा साद्रदी चाक सादबा मी लैरे हबा नोमगी सा साद्र वेजिटेबल याम सा पवालक कोइ हलम सि मतलब द हंगाम को भी याम सानरमी फाइबर याव याम सारदी अखोइ अमांग बसी सो फजना चटलगा कोलोन गा इंटेस्टाइन गा अखोइ अमांग बसी का कांटेक्ट टाइम सि याम हंथि हौजिकी जंक फूड याम चारे अदगी अखोइ थाव याम सब सा यादि चाक चाव याद लै याम लैरे हबा नारोन सिंगिता नोमगी सा याहौदि चाक चाव यादब लैरे हबा अदन ngसाइ कन्स्टिपेशन तौरे कार्सिनोजेनिक ओइबा प्री कैंसर कंडीशन कोलोन कंटेक्ट टाइम हाइदना इंटेस्टाइन का सारी अदुगी सेमप अमांगबदुगा कंटेक्ट टाइम सि हेंगलकपा हाइतारे हेंगलकपनि ngसाइ की इंसिडेंट सि अखोइगी असुंबा अनि से कंपेयर तौबदा वेजिटेबल याम चाबा हंगाम कोबी चाजबा सांगा याम चादबा डायरी प्रत संगोम गोम सारगा हिंजाबा रेगुलर साइ तौ मिदना कैंसर सि एनी पार्ट ऑफ बॉडी हंथै हाइजरिबा अरगी जंक फूड चाबा जू याम थकपा खैनी चाबा हिदा मना चाबा मिट याम चाबा असिदना अखोइना कंपेयर तौ मतमदा कोलोरेक्टल कैंसर सिसो हेंगत ले हाइजरिबा अखोइ जिन द लेबसु लै हेरिडिटरी जिन द डिफेक्टिव जिन वरगा तौबसु लैको अदुदि परसेंटेज दु याम मनते बट बाय एंड लार्ज अखोइना सारे हैबिट इसान इसाव मंगन जाबा हाइतारे ngसाइ आइन हाइखिबा सर्वाइकल कैंसर हाइबदो आंगां खाउ मचिन सि सर्विस को हाइबा सर्वाइकल कैंसर सि जाउजी अखोइगी नुपीदा नाबा याम तोइना नाबा थेंगनरेबको मसि लेटेस्ट रिसर्च की मतुंगिना ह्यूमन पेपेरो वायरस है वायरस लाखरे है वायरस लापसीना वायरस मखन यामीको 1 2 3 4 5 6 16 18 सिटी प्री कैंसर हाइजरीबा अदना अखोइना 16 18 से अखोइना टाइम टेक तौरगदे अखोइना एंटीवायरल थेरेपी खंगते कोलोपोस्कोपी तौरगा थर्मल एब्लेशन तौहमने खंगते अदुवरगदी हाइ पर्टिकुलर नुपीदु अखोइगी सर्वाइकल कैंसर सि नारोइदिमने हाइरिबा कर्म कांड सिंगनगनी हाइदी नो वुमेन नुपी अमतना एक्सेप्ट मेंस नतना वजाइना डिस्चार्ज लेरोइदबने हाबा अखोइगी पोस्ट कोइटल ब्लीड तौराबा अदुगा मेनोपॉज और नुपीना जांग थोंदगी ब्लीडिंग तौराबा अतै मतमदा अखोइ पोस्ट कोइटल फमदिनर मतुंगदा इ थोलकपा अदु हाइजीन ओइदबा मल्टीपल सेक्स पार्टनर लैबा पी अखोइ अदुम लैबा अदगी फिंगौ याम चटपा मनम नामथीबा हक्चांग थोंदगी याम चटपा अदुदी खितंग अदुमदा अखोइना थिगतपा मचंग हेबो वायरस यारोगदी 16 and 18 सिटी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯏꯟꯚꯦꯟꯆꯨꯋꯦꯂꯤ ꯅꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯗꯦ ꯋꯦꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯨ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯞꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯣꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨ ꯁꯔꯚꯥꯏꯀꯦꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯅꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯌꯥꯎꯅꯕꯗꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯅꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤ ꯑꯗꯩ ꯏꯚꯟ ꯅꯨꯄꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟ ꯄꯦꯔꯦꯠꯀꯤ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯀꯥꯞꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯅ ꯁꯔꯚꯥꯏꯀꯦꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯅꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯁꯔꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯤꯄꯥꯗꯅ ꯄꯦꯅꯥꯏꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯔꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯆꯤꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯪꯉꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯖꯍꯧꯒꯦ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯂꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯃꯇꯨꯝ ꯑꯃꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯅꯍꯥꯗꯗꯤ ꯐꯥꯏꯕꯔ ꯏꯗꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁ ꯂꯝ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯄꯜꯗꯒꯤ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯆꯨꯝꯇ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯒꯤ ꯏ ꯇꯥꯔꯕ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯒꯤ ꯅꯥꯏ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯦꯡꯍꯧꯔꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯂꯝ ꯇꯨꯝꯇꯪ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯐꯠꯇꯕ ꯗꯤꯆꯥꯔꯖ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯐꯤꯡꯉꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯉꯧꯔꯨꯅꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯗꯅ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪꯁꯨ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯐꯤꯖꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤꯡꯉꯧ ꯆꯠꯄ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯐꯤꯡꯉꯧ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯝꯊꯤꯔꯕ ꯏꯋꯩ ꯅꯥꯏꯋꯩ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯂꯕ ꯋꯥ ꯆꯠꯂꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯁꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏ ꯁꯔꯚꯥꯏꯀꯦꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯨꯇꯔꯁꯀꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯒꯥꯏꯅꯣꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥꯁꯥꯎꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯜꯄꯣꯁꯀꯣꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯈꯥꯎ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯦꯞꯁꯤ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯤꯃꯦꯟ ꯄꯦꯄꯤꯂꯣꯃꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯊꯦꯡꯅꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯕꯨ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯩꯕꯨ ꯌꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯑꯦꯕ꯭ꯂꯦꯁꯟꯕꯨ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯁꯔꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯒꯤꯅ ꯇꯣꯟ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯔꯛꯑꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯝꯞꯇꯝꯁ ꯈꯔꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯦꯝꯃꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯀꯣꯛꯇꯩ ꯈꯣꯡ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯟ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯝꯇ ꯈꯥꯛꯇꯦꯀꯣ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯅ ꯅꯥꯔꯛꯑꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯏ ꯊꯥꯡꯉꯛꯇꯕ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯄꯦꯜ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯋꯤꯗꯤꯟ 6 ꯋꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 10% ꯕꯣꯗꯤ ꯋꯦꯠ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯥꯏ ꯋꯦꯠ ꯍꯟꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯗꯅ 10% ꯋꯦꯠꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯋꯦꯠ ꯂꯣꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯆꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯤꯝꯇꯝꯅꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯁꯝꯅ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯦ ꯀꯣꯛꯂꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯁꯤꯊꯗꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯠꯁꯨ ꯁꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯛꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯃꯤꯠꯁꯤ ꯃꯤ ꯁꯥꯝꯃꯛꯏ ꯑꯗꯩ ꯇꯨꯒꯦ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯡ ꯅꯥꯝꯃꯁꯨ ꯈꯔ ꯄꯪꯊꯒꯦ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ CT ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯈꯪꯉꯤ ꯀꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯧꯅꯥꯎꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯈꯧꯅꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯇꯒꯤ ꯆꯥꯊꯠꯄ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯆꯥꯊꯠꯄ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯉꯛꯁꯝꯗ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯗꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯕꯤꯅꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯕꯤꯅꯥꯏꯟꯗꯤ ꯅꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯕꯤꯅꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯂꯩ
multinodal goiter haidna lay adenomyosis solitary goiter haina lay adudi non cancerous ni aduga ngasai atopa cancer ta thyroid cancer papillary follicular medullary ade anaplastic lymphoma kai so lei hariba thyroid cancer si aduna lam si dum chaw be hengalakpa ngak tam matum karakpa kholakpa adu ide thyroid cancer oi be yai madu thyroid cancer si matam sana ta horga operation ta horga iodine therapy ka ta horga di 100% cure rate ne hajariba adu aduna thyroid ko khare then come down to breast ki dai no ji haija khare ko early warning sign haidi khoigi nali parasite angang yam poktoba unmarried nupi adigi angang po matung da breastfeeding tawdaba akoina compare tawbada breastfeeding taw mama ga breastfeeding tawdaba mama compare taw matamda asigi breastfeeding tawdaba bidana asagi breast cancer tawbi wa sang si yang wang hajuriba adik cha jot pada palaba adu sakhawdagi acid haigalaga sathalaga tawbi yawi aru esophageal cancer oibi yai aduma lere adigi lung cancer da ina supan gare ko akoi lok sina am khura leba tha mari ma taru khudun leraba lok khu de I yawraba adigi hakchang si weight hantharaba asai adoi adu so lung cancer gi early warning sa oibi yai adigi come down abdomen da lao sakhawi cancer si sakhaw si ahum thona khaidok pai upper middle lower haina khaidok pai upper gi ji pega sakhawi junction si da cancer tawraba adi chak jot kani adi khalega komthar side pallaga leine hari thar chakhaw gi lawa thar da enteral growth aidna lei adu di mai gi out gastric out and chakhaw gi out si block tor pa ya ba block tor ga di sa gi di sa di sang ani sang la khara le ra ga sa gi sa ri posi simi digestion othor ka ne thorok pa tan ja du di chakhaw gi outlet haida adu the block tor wo e ba si ya have sak saning aktraba pel oiselaba sak saro othor aba adu so chakhaw gi cancer oibi yai ai mathang da come down khoirin hai tare khoirin si ai nga sa haija khare intestine gi colorectal cancer small intestine cancer ji pak thokante large intestine yam thois aduna nga sai gi colorectal hana rectum gi ai si khong ha mal sangi I wai nai wai pit am ka thorei loirawi ningi ai amuk thokla kadi amuk so sang ningi sangla kanda khitang ka yekli taroka I ga nai ga amang ba ga yana ga thoi asum ba si colorectal cancer gi symptom ahan ba warning sign oi bi yai have ade khara mana enurata grossi enurata na colon si block to khara ga di koi sa di sarani nungsi khai wi ara roi kho ha mo yara roi pukshi kankhalani adu so warning sign have asi mayam si akhoi gi pre cancerous condition hai tare early warning sign hai tare adi ma taina mayam ati hai ki do correlate to raga asima mayam le radi akoina timely treatment ta horaga di cancer is preventable if we know early warning sign hai akoina early warning sign khanga di cancer is prevent to yai hai ba cancer si cure to ba yare akoina ngana detect to raga di cancer na re ai lo re na khan bi concept to ji leitre ha adana hauji ki cancer ki treatment jawi di am sokhat le lokthok ba yara ga surgery ka oi maduna if you poison the tumor maduna chemotherapy ka oi if you burn the tumor madu radiotherapy ka oi are immunotherapy haidana hauji di adana masagi immunity hengat alaga cancer cells si hatok pa namthana ba immunotherapy so leire hariba are targeted therapy haidana atei body sondana adu gi cancer cell lo ta di act opa aduma hirak so ano yam thoe hariba hanagi dudagi concept yam hong gare jiti cancer gi narasu hingbagi sang se wi hengalak ba haitare tabutu wai na janina appeal di matam sana la hening gharagadi akoina lak tawrasu mayam tawrasu makhoi si adum sakam tawe hajari yamna chumba makne khoigi doctor na thambiriba siso habedi khoigi cancer hariba laina si thaina ngai gi matam dadi khoi cancer bu naradi ai sirani haibagi wakalon chit angak tane myam lainarami se udubo hojikti science and technology chokhalakpana khoi gi cancer hariba laina se nganna akhoina symptoms khangbiraga detect tawba ngamhoragadi khoi soinama ki cure tawba ngamgani soinama ki phanba ngamgani haiba wakalon duni khoi gi doctor na hojik thambiriba se makha tarakpada doctor khoi gi Union of International Cancer Control na organize tawraga khoi gi chahi khudingi February gi tang mari sibu World Cancer Day haina loinamak palan tawnaribani doctor aikoigi hogulakliba naha singa sidasu cancer si mapung faana muthatna nabagi damakta advice amatang doctor na pibiramu cancer si globally World Health Organization mayam na changa 4 February si World Cancer Day ni atei cervical cancer day breast cancer man gana specific disease gora tongan na tham gare hariba World Cancer Day si 4 February si di
in general mayam muki de am observe tawraga mayam si together when ngang si tar ka tok puna tab mi amadagi ani dagi ahum tara dagi kuntra adum sandok piraga awareness ama mayam si da piraga sandoga di akhoi mayam si punamak tawrakan da cancer si thingma ngamdorimni maruna younger generation si daina appeal tawjaning badi aina saidi haijare si mayam si naharon singna in bidragadi implement tawbidragadi kana de haijariba aduna di youngster makai no the future generation ni nupa khangde nupi khangde jang food chabasi minimize tawbiro aduga fruit jam chabiu aduga tobacco related products di once for all 100% tokada am I actually masing batani da khaini mom khatani da haibu that is not excuse am khatang samna di am sab ani saraka hum saraka mari sarakan no tobacco related consumption masimadi straight day na request tawjarishini plenty of fruit chabiu ko mamagi sahiam gi fruit phajana chabiu law of nature in view law of nature haidi ngan hawat view lamna iru maitha jabiu ayu hawala sangong glass ama sa kasap kaide haksang sajen tawbiu phamjing leiba drug chaba junk food yam chaba phet yam chaba adigi nutrient yaudaba asina neba koi isani isa manghan jabaneba ado aina aroibada ina naharon chingda bai tawjaning badi healthy way food chabiu nutritional way food chabiu sinda hawpang gatra nutrition food na te haijariba ar mana masing yam chabiu fibers yam chabiu ising yam thakbiu aduni yam nungaijai doctor ngasi doctor gi chilaba tanja khara kaithokpiduna ai thauram asibu mapung fananabagi damakta unajage haiba matamda doctor na harau yabirapagi damakta doctor bu amuka hanna thagat pofongdok cheri ama irisa singo aina ko no khurumjari Hauzik tabikhre Naha Shingna Chinjak Kambadagi Oihallakpa Cancer haiba hiram sida Professor G.S. Moirangthem Director CEO Karkinos Manipur Cancer Care Institute and Research Center ga unaduna wariwatai sabi kibi Chaplina Maisnam ngasigi damakta di Thouram asita hanjakibaga loinana Naharolgi Akhannaba Thouram sandokchaba matang asida loisinjari pumnamakpu amuka hanna khurumjari